1 saat 12 minutta alып келдим. Канча сом болду деп ойлойсуң? Андан карап тургула. Зыдың! О май гад! Вау! Это бизнес-класс, что ли, вот? Бизнес-класс автомобиль? Ой, ну неге ты сразу так айтасың, неге? Нет, это же Kia Rio просто, Kia Rio. Эконом-класс. Мәке, сіз қатты кетіп барасыз, мәке, что там? Остановись, бэби. Машина қар басып алып қой, Ассаламалейкум жалпыға мекендештер. Сіздерге бір 2-3 лайфхак үйретіп кетейін. Егерде мен тура айтқан болсам, лайкты басып, комментарийге тура деп жазып қойыңыздар. Сондай шотканы көбі қышын күндері тұрғызып кіріп кетіп қалады да. Тұрғызғанда Что он сказал? неде пружиналар болады, мына көрдіңдер? Мына пружиналар ойынты аршығанда жардам береді, сөзсізчө. О пружина чойлып қалады екен да, мынтип тұрғызып қойғанда чойлып тұра беріп, мынтип бұғы арчығаны келгенде арчы албай қалады екен. Егерде тура айтқан болсам, лайкты басып, комментарийге тура деп жазып қойыңыздар. Бүгін манай жақшы. Уруш, талаш, мушташ, тебиш. Бүгінкісі менде болбойды. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Отец, подумайте о ней. Туғандар, понедельник 36 километр 1 саат 16 минут көрсөтөт. Путлюкова жака экен. Вот. Канча сом болуп көрсөтөт? 2.45 пи 2.50 менен алдым заказ, кеф мененчи. Канча сом көрсөтөт деп ойлойсуң? Канча сом? Комментария жазгыла тугандар, сразу токтотуп тур. Баргандан сенасын көрсөтөм мен силерге. 1 саат 12 минутта алып келдим. Канча сом болду деп ойлойсуң? Андан карап тургула. Зыдың! О май гад! Это бизнес-класс, что ли, вот? Бизнес-класс автомобиль? Нет, это же Kia Rio просто, Kia Rio. Эконом-класс. И жаныңа. Опа, лайк. Туғандар, кеф менен алсаң ушундай болот да, кеф менен. Туғандар, кеф менен алсаң. Чиркин. Туғандар 19 минутта келдик бұнысында. 751 сом. Киптини жаап койгон промокод бар эле 3 саат. Эми 1 саат болду да. 1,5 саат болду. 2 сааттан 1 саатта. Киптини жаккандан кийин адрести көрөсүңөр. Заказ карап ала бересиңер. Москва. Заказды алыш керек дейсіңер, алыш керек бұны. 23 минутта алып келдім. 800 сом туғандар. Туғандар саат 1-ден 55 минут өткөнчө промокод иштейт да. 6 сааттык промокод экен, мен 3 саат деп койдум. Эртең мен жагып алдым эле. Дагы заказ алдык. Кипкени жагып алгансың го балач. Эмкаттын бул бетине азыр по деломду коём да, наркы бетине, бул бетине кылып туруп, зың центрге кирбей урөөрөм. Саат 1,5 деринчи. Канча сом иштеткенибиз көрөбүз. Азыр 700 сом калып бардым эле, 760 сомго. Ошондон 700 сом калып, 60 сом комиссия тияк-таягын алып коюптур. Бүгүн понедельник тугандар, иш умардык экен бүгүн. Бүгін біздік екен, вперед! Іш жақшы болғанда настроение дағы жақшы. Короче, жақшы бары. Вот это поворот! 42 минут жүрдік. Опа, 1200-ға. Қар жағышын қаралач. Мынаны қаралач, заказ берішін. Алдық. Обласқа заказ бер қойды. Да, дальний заказ.
Qaravaç, ketdik. Korolyov men Ivanovka jo'g'riga. Saat 11 bo'ldi. Bizde 6370 so'm. Saat 8'de chiqdik-ku. Qarangizlar do'stlar. Shiqat to'lib qo'ydi bugunchi. Do'stlar, qarangizlarchi. Hoppa. Dagı bir narsa gipkini jag'ib olgan menchi. Qaysil jaqlarga zakaz alotam, qarab olam. Zato mende promokod janiq saat 1'ge дейін. Обедте 1'ден 50 qancha minut o'tgan o'chadi. O'shaga дейін tinmay ishlab olish kerak. Сөзсіз ушундай Европолик алып алыңыздар, пайдасы достор, караңыз, суу түшпөйт. Суу жок мына. Ипастык иш. Зато салон тап-таза турат. Бар жок тап-таза турат. Şu заднийга айдаганда гырт деп салонго яман берет экен да. Клиент менен кетип отурмун. Мощный карматукка келбейин кайра ушуну деп. Мен бармын ака. Кийин чыгып анан бул. Бекер кылдым, дайым реклама кылып кетем сени, бекерчи. Айт, канча болду? 5 теңге болду ака. Майра гунсунда келип калдык эми 2 самолет сатып алып эле акча төлөп болгон. Мына туугандар, бүгүн 9 заказ менен 11100 иштедик. Саат 3кө дейинби, 2:30га дейин эле 10.000 кылып койдук эле да. Андан кийин бир заказ кылдым. Ошондо 11.000 болду. Короче, бүгүнкүсү менен түгөдө. İşlemedim de почти. Замечательно, поразительно, гениально. Түштөн кийин деген эртемен план толтуруп койдук. Hamamlı koyunun apatanlı kelep benim elde yaşarım. Gelgenime ökünüp gede turup sinip metroda jürelmiş gibi. Oң жағына қатсам ба, сол жағына